ya u Rwanda rubimenye, Uganda ibimenye, Tanzania ibimenye, Kenya ibimenye, Amerika ibimenye, Uburayi bubimenye, Uburusiya bubimenye, opozisiyo iri mu gihugu cy'u Burundi ibimenye, mwebwe ba Faustin ba Rukiri n'abandi ba Akatorwasa, opozisiyo iri hanze ba Pacifique ba Nyangoma ba Shimamanda, mubimenye Uburundi buratabawe, ntabwo biturutse muri biturutse ku Uwiteka Imana Nyiringabo yaremye ijuru n'isi. Uwiteka niwe utabaye impunzi, niwe utabaye igihugu. CNDD-FDD yaragitabaguye, icyambika ibara, igikoze isoni, ariko uwakiguze araserutse kandi aritamuruye kandi arigaragaje ko ari we Mana ya Aburahamu na Isake na Yakobo. Ntabwo ibindi kuvuga ari ifi, si inyama, si amafi. Jewe narababariye ngo imbere y'ishobora byose yampamagaye ititiranya amazina. Ntabwo nakuraho abapinga, sinanahagarika abaturwanya n'abatwanga. Ibyo bitegerezwa kuba kama kawaida. Umva message y'Imana. Imana niyo yatumye abo bantu badahuza. Iyo ituma abadede mushyira hamwe, mwari kuzayobora imyaka 1000. Iyo ituma opozisiyo mushyira hamwe, muba mwarakuye CNDD-FDD bikabahira. Ariko 2015 nari Bujumbura, uwateye kudeta niyo mbare nabo bari bafatikanyije baba generali. Umwe yaravugaga ngo jewe ngo ntabyo nzi, undi ngo nge ngo simbyemera. Kugeza nkuru nziza bamugaruye ku butegetsi, ibyanditswe birasohora. Uburundi nimvuga ngo Imana yavuze neza ko izagirira Uburundi, ubyumvisha umutima n'inyama n'amaraso n'ubwenge. Niba Imana ivuga ngo abarundi ni beza, ukumva ko ari babi, ntabwo abarundi bose ari babi. Kisizimi ntabwo ari babi. Imana ivuze ngo igihugu cy'amata n'ubuki, ntabwo ivuze inka, ntivuze ivu, ntivuze amazi, ivuze abarundi. Hari abarundi b'umutima kandi bagizwe n'abagore n'abagabo. Aba rero Imana ibahaye igihugu yabasezeraniye, Uwiteka abahaye igihugu yabemereye, kandi iki gihugu kigomba gusohora abapfa mu kwizera barapfuye, abata isezerano baritaye. Koko umwe yagiye guhiga buri umuhigo awugurisha ibishyimbo. Isezerano ryo gusohora abantu biyaka gukiranuka, biyaka ukuri, bihindura abapagani. Iyi sezerano ryo gusohora abantu bararogotwa bagacumura ku Mana. Mukayobo, Mukaburahamu, abo bose nabagiye bakiranirwa, mugabo kubera batari bazi banga y'Imana. Mburira abantu ntangiye mburi, ntangiye message, gutabarwa kurabonetse. Ntabwo uko kwezi ariko kwakunanira, iyi ndwi so yakunanira, uyu munsi so wakunanira, iri joro si ryo yakunanira. Dutegereje Dawidi, kandi uyu Dawidi wari mwibanga ko Imana imukuye mwibanga. Very good. Asante. Niko bimeze. Rero Dawidi niwe warukenewe, ni wewe. Kandi uyu Dawidi mwese muzavuga ngo aho yadutuye imitwaro yaduhetamishije, none tugenda twemye. Ntabwo ndi buvuge byinshi, ariko hari icyatumye CNDD-FDD itarasa ku ntego, hari icyatumye opozisiyo itarasa ku ntego, turakigarukaho. Hari n'impamvu Dawidi avuye mu bwihisho mu ntama akaza kuba perezida w'abenegihugu. Hano rero urukungu rurava mu masaka, umwavu uvemo, ubucafu buvemo, hama baragwa Kanani bayiragwe. Abandi nabo mubirabisha amaso ariko ntimuzabiryako, kuko Kanani ntabwo ari iy'abapfu, si n'iy'abasazi, si n'iy'ibipinga. Ni isezerano Imana yasezeraniye abarundi n'abarundi kazi. Iryo rero iyo risohoye ntabwo risora ku biti ni ku bantu, ryakire.
Yesu yavuze ijambo rikomeye aravuga ngo iyo ubwami bwisepaye cyangwa bwigabanyijemo kabiri, ngo bene ubwo bwami ntabwo burama kandi ubwo bwami ntibwagumaho. Ubu bwami bwa CNDD-FDD, impamvu ya mbere nkwereka ko busenyutse cyangwa burimbutse, ariko bwo ni umutego cyangwa se umuteguro w'Imana. Ntabwo abari mu gihugu mo imbere hari ikintu mwabayemo mutazi, ngira ngo hano siguremo gato, n'abari mu gihugu hanze opposition, ndetse n'abari mu gihugu mo imbere. Twebwe hari ibintu bigenda biba bishoreranye mutabashije gutahuzwa cyangwa gusobanukirwa, ariko akaryo keza usobanukirwe. Ni ukuvuga ngo Yesu avuga iri jambo yaravuze ngo ubwami iyo bwigabanyijemo kabiri burapasuka burasenyuka. CNDD-FDD kubera iki Ndayishimiye adahuza na Reveriyani? Icyo ni ikintu kiri ku karubanda. Kubera iki Ndayishimiye adahuza na Gaspard Baratuza? Imvugo zabo zikaba ziri kontreta. Kubera iki Minisitiri Bizimana adahuza na Ndayishimiye? Ofete abari muri guverinoma kimwe bagihuriyeho ko bose ari abadede cyangwa se ari imbonerakure, mugabo ubumwe ntabwo bafite. Kimwe cyo ibipfa bikira baba bavuga bati ngoma tuyigumane sava, mugabo ibyo kuvuga ngo barahuriza umutima hamwe, Imana ibaha umugisha w'ubutunzi, ibaha umugisha w'ubwenge mu madisikuru oyaye. Icyo kintu rero Imana ntiyigeze ibaha umugisha wo kugihuza. N'abari muri opozisiyo nabo nuko, kuko uze wihweze opozisiyo iri mu gihugu mo imbere na opozisiyo iri hanze. Nuza kwitegereza urasanga Faustin Ndikumana ntiyakicarana na Gabriel Rukiri, kandi bose ni abawopoza. Agathon Rwasa ntiyakicarana na Faustin Ndikumana. Uyu bamwita Ndera. Aba bose bari mu gihugu n'uyu uziyamamaza, ntabwo bariya bajya bicara ngo bayage bajye inama babe umuntu umwe oyaye, ntibabyemera, ntibikunda. Ni ukuvuga rero niwihweza ukanitegereza, ntabwo Shimamanda na Pacifique ntibaganira ngo bahuze. Godefroid General Niyombare, ba Nyangoma ntabwo bashobora kuganira ngo bahuze. Ofete pozisiyo iri mu gihugu mo imbere n'iri hanze kukidahuza. Hamase abatwaye intwaro bo kukibadahuza. Ni ukuvugamo hagati rero yabo harimo umuvumo, harimo icyaha, harimo umugambi umwe w'uko ubwo bwami butegerezwa gusenyuka. Ubwami bukomera ni ubwami bushyize hamwe. Buriya mu Rwanda cyangwa se Abanyarwanda uzasanga abari mu gihugu mo imbere bose nka 70% bashyize hamwe. Noneho 30% harimo 10 ry'abatazi ibyo ari byo, harimo irindi 10 ry'abatabyitaho, harimo irindi 10 ry'ababyitaho ariko bakabiheza mu mitima yabo, bakavuga bati ko u Rwanda ruri gutera imbere nta mpamvu, bakikawusha bakabyihorera. Opozisiyo yo hanze y'u Rwanda yo ni shushusheri. Uzarebe iyo hari uwidekaraye ngo ndi opozisiyo irwanya u Rwanda, ibigarasha byose biri hanze y'u Rwanda bamwiyungaho. Uzabona uriya Badarama, uhita ubona abo bose bari Bugande, abari mu Bubiligi, abari mu Bufaransa, bari South Africa, ba Nyamwasa. Abo bantu bose barwanya u Rwanda ba Mukankiko, ujya kubona ukabona bo n'amafaranga barayahana bakayafashanya, bagabazanya n'amakuru bakaganira, ukabona ko nyine banashyize hamwe vrema, basangiye umwanzi bagasangira n'inshuti. Mu Burundi siko bimeze. Mu Burundi umwanyaga amagara ye n'undi akanyagaye, kandi mu bintu byo bigoye udashobora no gusigura, utanasigurira Abarundi. Siniyumvisha ukuntu ushobora gufata igihugu nk'u Burundi neva kamara imyaka isaga 20 ari mu butegetsi, amazi irenga 6 ari perezida, ariko ahandi hose yari afise umwanya ashobora guhembwa yashaka ndetse ashaka no kwikoreramo.
ntushobora kumbwira ukuntu abasendidedefudede batagwije amahera noneho ngo bajye mu kajyo keza ko guha n'abenegihugu. Ugasanga Evariste Ndayishimiye cyambo cya wa wundi hari aho agaragaye protokolo ye wagira ngo si wiri, hano harimo ubwoya bwo mu mazuru, inzara zimeze ukuntu, ofete ukabona ko umugore yarangaye sava, perezida ari mu bikorwa byinshi sava, ariko se n'abajyanama n'abaprotokole be, generali perezida, none se abashyitsi baza ukarekura perezida akagenda hano yuzuye ubwoya nk'ubwa ba basaza bahakura inzuki, oyaye ibyo ni ugusarisha. Ntabwo ndengereye, ariko hari n'abandi numvise babigarutseho, ariko n'urugero ntanze, amafaranga yose ajya. Ndashimiye niba bavuga ko yaba afite miliyoni zirenze 80 z'idolari mu bikorwa bye bya misi yose, cyangwa se 800 mwaho. Ushaka kumbwira ko ayo mafaranga kutanaryohewe? Burya Bunyoni yayabyoshyemo, Bunyoni yagaragaraga ko ayafite, ko ayarimo. Bunyoni rumodoka ruhenze, intebe za zahabu, ibintu bihamba, ibintu bihenze, neva suko. Amafaranga abadede bayashyira icyambere, ntabwo bayaha bene gihugu, ntibayubakisha n'igihugu, ntibayashyira no mu gitoro, ntibayakoresha n'amabarabara. Kandi aha muri Kongo ho bakurayo menshi cyane, amahera bayashyira ku mpuzu ntagaragara, kereka Mukandayishimiye, mu miduga n'ibindi bintu by'amajase n'amakapani. Nubwo waba ubifite, ariko ntukwiye kwambara impuzu nk'izanjye ngaha, cyangwa ngo ubeho ubuzima nk'ubwo mbayeho jye. Wowe uri perezida, uri minisitiri, uri generali, uri pro minister, koko aba bose ndi kuvuga abayoboye CNDD-FDD nta nyaruca ririmo, bose nabishyikira ku butare bw'u Burundi, nabishyikira mu mabanki yose, nabishyikira mu mahera azanana hanze, na Reveriyane ndi kuriyo. Ntabwo agaragara nk'umuntu mu myambarire, cyangwa umugore we mu myambarire nk'abamiliyardari, oya, abantu bagaragara nk'inkubiswe. Ibyo bintu mbigarutseho rero kubera iki? Ni ukuvuga ngo Imana iyo itaguhaye umugisha, ikintu cya mbere igukorera uburira ubwenge mu byo urimo. Ikintu uhita ugongana nacyo ni ukubura ubwenge. Nta bwenge aba bantu bafise, nta n'umutima bafite, nta n'ubwo bapanga ikintu ngo bagihurizeho. Umwe araho, undi araho, umwe ari mu byo, undi ari mu bye. Disikuru ya Neva Reveriyane arayivuguruza, disikuru ya Kaspari Ndayishimiye akayivuguruza, disikuru ya naka na naka bakavuguruzanya, umwe akagira undi akagira uko. No muri opozisiyo, nubwo opozisiyo iyo itavugana ngo mve Rupyiri avuga Faustin Ndikumana, ariko ubona ko Rupyiri anyagaye ashaka pawaye, Faustin Ndikumana akanyagaye ashaka pawaye, Faustin Pacifique nini nahazwe agavuga ibye anyaga amagara ye. Ibyo rero bivuga ko ubwo bwami butari hano. Noneho rero igisubizo cy'ibyo byose nuko bivuze ko Imana niyo yatumye umunara w'Ibabeli bawubaka, ntibahuza ururimi, ntibahuza umuco, ntibahuza akaranga. Umunara ubahagarara kuwubaka. Uwo batumye amazi akazana amabuye, uwo batumye amabuye akazana amazi, uwo batumye umucanga akazana amadafara, uwo batumye amadafara akazana ibyondo, ngo baca barabiparika. Nibi niko bisa ni umupango w'ijuru, hatazagira opozisiyo ibyihaya, hatazanagira opozisiyo iri mu gihugu ibyihaya, ariko nanone CNDD-FDD itazavuga nayo ngo wirabyirata, kuko byarayinaniye. Vraiment tureke guhendana, niva byarakujabutse, byaragucanze, ugeze iyo umwana arira nyina ntiyumve. Shingiye mu kwihweza no mu kwitegereza, mugeze aho umwana arira nyina ntiyumve. Excuse me, kandi ntagire uwo bihungabanya cyangwa bimusitaze, nuko biri vraiment. Koko hari uburyo umuntu akena, ariko amafaranga yaza
akaza ugaragara ko nyine mbisubiyemo inshuro ya gatatu ari nayo yanyu, ntabwo amafaranga yigeze akemura ikibazo cya CNDD-FDD, nta nubwo CNDD-FDD ufata ubutegetsi kwayo nta kintu ikuyemo urupfu. Kandi iyo opozisiyo iri mu gihugu ntabwo ihuza na opozisiyo iri hanze, kandi opozisiyo iri hanze ntihuza n'iri mu gihugu, kandi CNDD-FDD muri yo mo indani nayo ubwayo ntihuza. Imvugo n'ebyiri, indimi n'ebyiri, amaboko n'abiri, bose bakorera ukubafu, umwe acisha undi agacisha, bibe kuvuga bibe gukora, nta uhuza n'undi. Niyo mpamvu ingoma yanyu sinjye uyiciriyeho iteka Prophète General Marite, ahubwo Imana yayivumye, hatazagira ubyirata cyangwa ubyihaya. Niyo mpamvu organisation n'ibi ndabivuze, uku gutabarwa kubayeho. Nta muntu, ntabwo muza baravuze pe, ariko bavuze umwe avuga mu gatwe k'iwundi avuga mu magara yiwe, nta wavuze. Nanjye ubwanjye nta muntu n'umwe simbona abo muri opozisiyo bambwira bati Prophète General Marite turasenga turi kumwe nabo mu gihugu. Ntabo nuko nyine Imana yabyubatse, kandi ntawe mbirenganyiriza, ntawe mbirenganyiriza. Ofete isi ahigeze y'u Burundi ni ku ipfiro, ni ku muhero, kubera ko ubu tuvugana CNDD-FDD ntabwo yigeze ishira inzara, yanashize inyota. CNDD-FDD yahanganye n'ikibazo cy'amoko cyo mu mutima, ariko mu mubiri igaragara nk'iri mu gihugu. Ibi bintu CNDD-FDD yishoyemo nibyo biyiciye ku ngoma. Bipfume umuhisi Pierre Nkurunziza yabubakiye perezidansi, ariko Evariste Ndayishimiye nagakura, nakamara amaza nakayobera abahinga. Ntushobora kumbwira ngo igihugu cyiza cy'u Burundi, kandi niba avuga igihugu cyiza mujyemo preseza mu bivuge. Ntabwo igihugu cyiza cy'u Burundi ari ivu gusa, si n'amazi gusa, n'abantu beza b'abarundi. Excuse me, n'abantu beza b'abarundi bagizwe n'igitsina gore n'igitsina gabo. Ibyo Imana ibishingira intahe, wanka wemera. Uko gutabara Imana yitabara. Niyo mpamvu Dawidi ntushaka kumubariza muri opozisiyo, baramushaka bakamubura. Iyo iri mu gihugu n'iri hanze igihugu, ntushaka no kumubariza mu bari muri CNDD-FDD, naho ntushobora kumubona, kubera ko ari n'umugeni uri mu ibanga. Hatazajya, niyo mpamvu no kuzana Dawidi bazanye generali ngo atabara Burundi, mwahita muvuga ngo nuko yari generali, impamvu ikaboneka. Uhoraho arihagije, yarirahiye, Imana yarirahiye, yavuze yuko icyubahiro cyayo kwitazagihundi, kandi ntizemera ku izina ryayo ritukwa. Yarukijije Ana mu maso ya mukeba we, yajyaga mukina ku mubyimba akamusebya, imuha umwana w'umuhungu amwita Daniela mutuye, Uwiteka bamuvugaga barahora. Bamwita Samuel. Uyu munsi tuvugana, igihugu cy'u Burundi, Tanzania bimenye, u Rwanda bimenye, Ubugande bumenye, Kenya bimenye, perezida w'u Burundi arabonetse. Uw'agateganyo avuyeho, uwakinaga orere z'abazima avuyeho, uwari nk'umusazi avuyeho, uwari nk'umukomedi yavuyeho. Ugomba gutabara impunzi z'abarundi araserutse. Araserutse ngo umugabo Danieli baramwase maze baginama nawe asenga Imana, bamuha intare ziratinya kandi zitariye rwose, zirashonje avamo babireba, atabarwa bareba. Gutabarwa ku Burundi kuvuye ku Uwiteka Imana yaremye ijuru n'isi.
wabyanka wabyemera. Turayagaza buri 146 uhereye ku murongo waho wa 5 haravuga ngo hahirwa ufite Imana ya Yakoboho umutabazi we, akiringira Uwiteka Imana ye, niwe waremye ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose, akomeza umurava iteka ryose, aca imanza zitabera zitabera, zirenganura abarengana, agaburira abashonji ibyo kurya. Uwiteka niwe ushobora, Uwiteka niwe ubohora imbohe, Uwiteka niwe uhumura impumyi, Uwiteka niwe wemesha abahetamye. Yego, Yesu aguha umugisha. Ni mu ijoro indome ziba ari nto, ariko uze kugerageza nawe usome. Ni ukuvuga iri jambo dusomye mpereye ku murongo waho wa nyuma cyangwa se uwo dusubikiyeho, haravuga ngo niwe wemesha abahetamye. Hari uburyo mu mugisha umuntu ahetama, hari uburyo mu buzima umuntu aba ahetamye, hari n'uburyo mu rugo umuntu aba agoramye cyangwa guhetama, cyangwa harimo amakoni n'amacenga n'amadodani. Bibiliya ivuga ngo Uwiteka niwe ugorora ibihetamye akabiha kwema. Umurongo uhagaze twese turawukunda, cyangwa se ibintu biri mu rutonde neza twese turabyemera, ariko ntabwo nzi wowe uko uhagaze, ariko ngo niwe wemesha abahetamye. Umuntu ajya kukubwira ngo ese bimeze gute, ati bihagaze gute, ati biri gute, ati bihagaze neza, bipanze neza, biri neza. Sava mu mvugo z'abiki gihe. Hano rero Dawidi yarahamije aravuga ngo ninjye waragiraga intama. Mu yandi magambo nari naradeviye, ndi muri konegisiyo itari yanjye, ndi muri ofisi itari yanjye, ndi mu kazi katari akanjye, ariko nyamara data yari yaremeje ko ari wo mugabane wanjye, ariyo gakondo yanjye, abo tuvukana bari barabimpitiyemo. Ariko Imana itareba nk'abantu ngo ihengamura ibihengamye, yemesha ibihetamye, ihagarika Dawidi aho agomba guhagarara, hitwa kuba perezida, hitwa kuba umwami, hitwa kuba umunyacyubahiro, hitwa kuba umucamanza ngo w'ukuri. Koko ubwo uyu ni umurongo wa nyuma nari nkiriho, ariko umurongo wa 7 aca imanza zitabera. Kugororoka, harimo abantu baciye urubanza rw'ibyo urya, na n'aya masaha urya nabi cyangwa unywa nabi cyangwa uryama nabi cyangwa wambara nabi, cyangwa n'umubiri wawe uriho nabi, cyangwa n'ubwenge bwawe burimo nabi. Habura iki rero? Imana igucira urubanza, kuko niwe mucamanza w'ukuri. Kuko Dawidi yabihamije ngo ni wowe uca imanza zitabera, zidahengamye, zitarimo ibiturire, umucamanza w'ukuri. Hari igihe umuntu agira dosiye ukagira dosiye ugasanga abantu ntibabashije gukemura ikibazo cyawe, n'ibintu ntibigikemuye, nawe ubwawe ntugikemuye, ariko hari umucamanza umwe waciye urubanza aravuga ngo nibutse ko Moridekayi adakwiye kubambwa kuko yaburiye umwami igihe bendaga kumwica. Ngo abe umucamanza w'ukuri. Uyu mucamanza w'ukuri yibuka uwitwa Tabita ko yakoze imirimo myiza, ngo atumayo Petero kumuzura. Umucamanza w'ukuri yibuka ko abagore babiri, umwe yaryamiye umwana we akamwica, akaba ari kuriganya mugenzi we umuzima, ngo aca urubanza rutabera. Hari igihe umuntu agucira urubanza cyangwa na shitani ikaruca, shitani ikakohereza mu gicucu cy'urupfu cyangwa mu gikombe cy'urupfu, ahantu habi hamarira n'agahinda. Ninde waguciriye urubanza rwo kujurira? Ninde wafashe iyo myanzuro afata decision zo kuba wabaho mu buzima bw'umuhangayiko n'amarira n'agahinda? Toujours kila siku, kila kwezi, kila mwaka, jamais, jamais uhoraho agucira urubanza
rutabera, rutari urwangondagura. Umurongo wa mbere rero uravuga ngo hahirwa ufite Imana ya Yakobo ho umutabazi we, ngo ikamubera ubuhungiro bwe. Ngo ni Imana yaremye isi irema n'ijuru. Kera habagaho ko abantu basakuza, abandi bakivuga. Ikivugo mu Kirundi mpamya ko byose ari kimwe, abandi bakivuga, abandi bagaca imigani. Ibyo bintu byose rero hano iki ni nk'ikivugo guhamya ngo Imana yaremye ijuru n'isi, ni ikivugo. Kupreseza akavuga Imana yaremye isi n'ijuru, Imana ziba ari nyinshi. Nuko rero Dawidi aravuga ngo hahirwa ufite Imana ya Yakobo h'ubuhungiro n'umutabazi we. Hari igihe utegereje amaboko azagutabara, ariko hari n'undi utegereje Imana ya Yakobo ko izatabara. Iyo Dawidi aza gutabarwa na bakuru be byari biheze, ariko koko Imana yatabaye Dawidi. Amen. Iyo umugabo witwa Moridekayi aza gutabarwa na Esiteri byari byase, ariko kuko Imana yatabaye Moridekayi byabaye amen. Iyo Yosefu aza gutabarwa no kwisigura byari, ariko kuko Imana yazanye ikibazo cy'ishoberamahanga mu bwami bwa Farawo cyangwa bwa Misiri cyangwa bwa Egiputa, iyi Mana yakoze ibitangaza, iyi Mana yakoze imirimo, iyi Mana yakoze utwumiza, iyi Mana yakoze ibitangaza i Kana y'i Galilaya. Sava. Hahirwa uwiringiye Uwiteka ho Imana ya Yakobo ngo akamubera ubuhungiro, doki ikamubera ubuhungiro. Ni ukuvuga ngo iyo Imana idahisha Dawidi, Sawuli aba yaramwishe. Imana ikubera ubuhungiro, uhigwa n'abarozi, uhigwa n'ubukene, uhigwa n'indwara, uhigwa n'abarozi, uhigwa n'ibibazo bya Kayizari, uhigwa n'abantu, uhigwa n'ibintu. Ibiguhiga byose Imana ikubere ubuhungiro. Kandi Imana ya Yakobo yaremye isi n'ijuru cyane rwose. Iyo Imana itabera ubuhungiro Abisiraheli, bibera ubuhungiro Saduraka na Abedenego na Meshaki, ahabo haba haribagiranye. Hari igihe Imana iguhisha ntubimenye ko iguhisha, hari igihe kubera ubuhungiro ntumenye ko uri mu buhungiro bwayo, hari n'igihe utamenye ko ari Imana yaremye isi n'ijuru, ariko turabyemanga ni Imana yaremye ijuru n'isi cyane rwose. Noneho n'inyanja n'ibirimo byose, akomeza umurava iteka byose cyane rwose. Hano yari ari guhamya gushinga intahe, nawe uzahamya mu izina rya Yesu Kristo Umunyantazareti. Imana ya Aburahamu na Isake na Yakobo ni Imana itabura guseruka, ni Imana yumva amasengesho, ni Imana ishobora byose, isumba byose cyane rwose. Iri jambo data ari kwigisha, njye ntabwo ndi umwigisha uhagije, sindi n'ukwemeza, sindi nuza ngo nkubwire ngo mera ibi cyangwa kunda ibi, ariko mu mutima wawe ibigurumanamo n'ibyo, n'ubwenge bwawe n'amatwi yawe n'amaso, ibyo wumva biri kwaka n'ibyo. Hahirwa ufite Imana ya Yakobo ho ubuhungiro, Imana yaremye ijuru n'isi. Ni ukuvuga ngo ibi bintu Dawidi yakiriye n'ibyo yamuhaye, twese twemanga aho byaturutse, tuzi uwabitanze, tuzi Imana yavugaga, tumaze kumenya iyo yavugaga. Wowe niyahe? 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 Aho si Kiranka, aho si Ryangombe, ngo ni wowe uhagarika abafite ubumuga ubwo ari bwo bwose ukabaha kwema. Ni wowe uhagararana n'abanyantege nke cyangwa n'abanyabwoba, ukabaha guhagarara badatsinzwe n'uburiganya bw'umwanzi Satani. Hahirwa, urahiriwe, uri umunyamahirwe niba Imana ya Yakobo ikubera ubuhungiro. Kandi
nawe ukabyemera. Umurongo wa 7, agaburira abashonji ibyo kurya byabo kandi akabohora imbohe. Ese urashonje? Ese Uwiteka uzi ko ateka? Ese Uwiteka uzi ko atanga ibyo kurya n'ibyo kunywa? Agaburira abashonji ibyo kurya byabo. Imana ikugaburira ibyo kurya byawe. Were kurya ibyo kurya bitari ibyawe, were kunywa ibyo kunywa bitari ibyawe, were kwambara ibitari ibyawe, were kuba ahatari iwawe. Cyewe hari igihe uba mu nzu ukabona ko iyo nzu atari iyawe, hari igihe wambara impuzu ukabona ko izo mpuzu atari rwawe, ufite ukavuga ubuse ninjye wo kwambara pocket down, izo mpuzu si izawe, ninjye wo kwambara mini jipe mukonda uti, izo mpuzu si izanjye, sa ninjye wo kuba muri chambrette jamais, iyo nzu si yanjye kwera igenda umuheburayo. Ibyo uzi isi n'ibyo utuye ni ibya data. Ese koko ninjye ukwiye kubona igisorori cy'ibijumbo n'ibiharage gusa, bitagira ubuki, bitagira amata, bitagira inyama, bitagira breba, bitagira umukate, bitagira mayonnaise? Nubwo hari abahita bavuga ngo ni iby'indwara, oya, nuko tubirya tudasenze, tukabinwa tudasenze, bikajyana n'umuvumo. Ariko niba wizera Imana data, ntukagwara indwara z'abanyagiputa. Ngo agaburira abashonje ibyo kurya byabo. Ubwo yambika abambaye ubusa imyambaro yabo, agahaba amazu abantu bakayabamo, ari amazu yabo, akabakura mu bukote. Ibyo bintu rero byose uko bingana nuko bireha, niwe ngubohora imbohe. Hari igihe abadayimoni bakuboha, diplome bakayitaba, ntubona akazi, wanakabona ukabona akazi nakita ndagaswi. Hari igihe abadayimoni baboha isura yawe, ntubone urugo, ntubone inshuti, ntubone umukunzi. Cyangwa se abadayimoni bakagushyira kotereta, aha umurongo w'abana, so w'ababyeyi, w'ababyeyi so w'abana, w'umugabo so w'umugore, mu rugo bikaba ari nka za nkweto bambara imbusane, nka wa mugisha wa Esawu utaraba mu murongo wawe. Espace ikintu kitari mu murongo wacyo. Ni ukuvuga rero, niyibohora imbohe. Uboshywe n'iki? Uziritswe n'iki? Ubohewe he? Uzirikiwe he? Urwanira he? Utuye he? Uri hehe? Urinde? Sawa. Ndagushimiye data wa twese uri mu ijuru, niwe mwigisha mukuru w'ijambo ndetse n'ubutumwa n'ubuhamya n'intahe ku Mbabazi TV 3. Uha umugisha abizeye baragwe Kanani bahabwa amasezerano. Twebwe twese tuguciriye bugufi mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Amen. Turagushimiye kandi turagukunda. Utangira iminsi 7 myiza yo kubona Dawidi yimye mu Burundi. Tangira iminsi 7 myiza, ubone ubutabazi ku giti cyawe, kandi ijambo ry'Imana rikubake, rigukize, rikubohore ku bwa Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Amen. Saliyuti.